برنامه جنگه رزو سلاح تماشاوان هجا راوسگه همه ایرو آواشینه اف در دکوه ناف سینور نافچه ستورا مردینه ام هاتن ده درباره آواشین و هاوردور آواشین ده هن چاودرین خواه بگارا پاره بکن ام هیوی دکن اوه خوشینه کن در دورا آواشین تری مهموان بکن جنگه دست پید که ولی تماشاوان هجا میگلک زحمتی کشاند جبو اوه در باسو که از بکشینم سرشم آراستی من دخواستن از خوال چم خم در باس جبر ببین لی جبر که روز داویدا اینکی نخواشی من هیا جبر و چنده جی من نخواست از گوسان نگه خواب کم آوه چکی دمسال جی اینکی جبو روشه که گوسان نگنجانه جبو ویجی من وی در باسو که لبر آخواجیهی وی داره نها من در فتح خواه من قاسی که بوم کشان سراوی و ساز تر در باس جبر ببین اف زور زحمتیه که ام دکشینن بگو من همیش بوی ون تماشاوان هجاش بوی ام بورا پار وب کنج بو نفش دوه و هر وها ببین آرشیو جبو ما کردان نه من اوه دامین کی پیشیا خواجی بران او جی تشنابه از اینها در باس جبر ببین نهاجی دناف باخچه‌ین در دورا آبا شیندا ام گرگشت خود دومینن براستی جی دما مربوط ناف باغ و باخچه‌ین ولات خو بهتر هستیاری سرمرف شد به تاثیر خوازای بهتر سرمرف شد به باندور کی ماینده دهله افجی دبه سبب هلبس خواندن کی گاوا تچوی من دست نهجان جبوته تو زانبی او کشکس داویه تم تتی نبیرامن و من دست خال بر احتشامات بر بخواده و بلند کر من صد تهول و تمنی جیزدان خوا کر دریایا دادا دیرونیا من مچقی جبر او روندکین چاوه ته رشو بلک شوقا روی تدا سر رو چاوه من دوی بربانگا سبحی دا زیز دلی من زیز دلی من جبر افکارا او دلو رحیته دوره که خوپانا من تو وره دوره نازنینا بر دلی من تو وره و قدی سهره از دینم زلزلیلم لحاوردور خواه وک پنابره کی بیجی بیوار و بینشم دردرم لکولانان بی سری بی کرک و بی تاجم دوره نازنینا بر دلی من تجاره کی سری را که جدما چوینا چرخا میمانا از نوبدار تنورا تمل وی پالی تا هر در جمنوته ببخرو خالی
نها ام هاوردورا آواشین گرو گشت خود دومینن پیوستی په هيا معرفين کی بسا رنگ خوازه جیب کا بگومان گلک رنگ هنه لی دناف خوازه دا به هزاران رنگ هنه بهار هاوین پاییز زوستان و هر وها 12 مهن ساله رنگ تمی خوازه دو گوهرینه برنگان دم سالا مها امتدا نجی دم سالا پاییزه اف دم سال جی براستی بدیتباری و برنگ خواه مرد دکاره بجه دناف 4 دم سالان دا دم سالا هری تی حس کرن و الهام گرتنه یه وکی ول پشمجی دبینن رنگ زر، شین، سور، قهوهی، سپی هر وها رش گلک جورین حس کرنه ifade دکن دناف خوزای ده هنه بطایبت رنگ سور، رنگ کسک و ازر بهتر دل مشاناست کن دما ام دناف خوزای ده دبینن براستی جی تمثیلیتیه کی پیروز دکه جبومه لورا جی لهمبری وان هر سی رنگان بهتر حسیاتین خوش لسر مچید به بله تماشاوانین هیجا در دورا آوا شین هن تشتین بری وقتان انگو بکار آنینین بری وقتان هن اتخوازن بس کن لور جوه کی هیه وک جوبار جی مزود کاره بکار بینه اف پیوا جوه لور جوه کی مزن هاتیه چیکرن به گمان اف دمکی درجه هاتیه چیکر چونکه ده اوا ویدا جی کفشه دیاره لور آوا کوجی چم هاتیه کشانده و آوه دوی کانالی دا به تایبت جبو بکار آنینا ام بیجن نافچه یا ستوره آنگو آشین کو ام بیجن پی آوه گراندنه و دمه بکار آنینه جبر کو نها هنکی تکنولوژی دی پیشکتیه زده آشی آوه تونه جبر ویجی اف کانال نها جو ایاتیه بطال کرنه و خواجیهین ویدره جی وک باغ و باغچه خوال ویدره دوراوی چیت کرنه هوناندنه به تیله اف جی وک دیروکا ام بیجه ستوره بشه کی وسان پجوک بون مخواست بواره پارواب کن جینگه ده دومه تماشاوان هجا دم سال پاییزان دا زرچک ده زرچک لحرما مردین جراد بجر رچن نهاجی عمل ستورا مردینه نه اجاد خوازمی کی بس و زرچک بگن اف زرچک دم سال پاییزان دا تایبت جبو می و پزارش بزنان پر بتعمه لی پیتر ناخون جبر کو پیتر ناخو و تعمه و خوشه پس زرچک دکه جراد بجه پس رچند که زرچک دکه یعنی ده طریقه جی کو زرچک بل خلوی داره دگره یعنی دور دا جی مرد کاره برو کرنا پس و زرچک کرنا یعنی رچک کرنا پس همواته او جی کارو بار شوانان بهتر زور زحمت که وکی میگو تایبت مندیه که دم سال پاییزه بهار چون ام بجه گیاو گیهانک زیل دادن هر در شینایی ده به دم سال پاییز داجی به تایبت پاییز داوی مها داوی دا زرچک درته او جی جبو حیوان کو مرو ادیج در خناف خوازه په یعنی خورت نه بجی قنبه برچی نامینه
تماشاوانên hêja niha li vir li hemberê xwezayê bêhurmetiyekê ez dixwazim evê nîşan bidim di demên borî da li vir hatiye birîn ji ber ku divê evê da texmê da hatiye birîn binêrin şaxê wê zêde nebiye. Êje ev jî heman e di vir de erê zîl daye lê dê zêde dirêj nebe. Yani ev ne dava ya merv divê ki bi hurmet bel hemberê xwezayê yani tamam eviya birand eviya tene biriye malê jî te li vir avêtiye yani viya ji keyfî birandine yani divê merv hinkî bi hurmet be yani çi dike bile bike yani ji xwezayê em feyde dibînin ev dar digire pel digire ji te re bêjim berû digire yani heywan kirmorî kêzik çûk li ser hêlîn çê dikin yani vê heqûriya xwedê nine ya. Bele temaşevanên hêja niha ez hatim ber ava şîn. Herikîna avê da rêya avê gelek dûr û dirêj e. Îja niha li vir ciyê ez lê me ava sekan e. Ev der li gelek ciyan ji bo avên sekanê wisa dibêjin golên reş. Ji xwe ew av dema disekine reş dibe. Bêhemdî be jiyan xwezayî be ew nav ji xwe derdikeve yani însan jî ew navê lê dike dibêjin çemê reş, ango ava reş, gola reş. Demsalê havînan da xwecihiyên vê derê tên li vê derê ji ber ku li vir di dema coşbûna avê da wisan golik çê dibe, golcik çê dibin û em bêjin havînan av lûr dimîne ciyê em bêjin ciyekê av zûwa bibe li vir zûwa nabe wê gavê jî însan ango em bêjin kesên ciwan tên li vê derê wek seyrangehê havîngehê bikartînin û xwe li golê dixin. Golekî wisan merî kare bêje belkî bixwasî çi qasa yani merî dikare bêje gol bixwasî donimekî wisan meznahiya wê ye yani têra avjeniyê û asamberiyê falan dike. Hin ciyan dibêjin avjenî, hin dibêjin asamberî yani ew jî dewlemendiya ziman e. Dema meriv ciyê peyvan bê meriv bikar bîne tabî çêtir e ne bernameyê me çarçoveya ders dayînê da be yan bi tiştan bîne bîra însan ne ji wî lê dema meriv dikeve nav xwezayê hin tiştên ku em bêjin rojane ji bîr jî dibin nayên bikaranîn em di nav xwezayê da dibînin em jî bi nav dikin, bilêv dikin ji bo ku temaşevanê me jî di vî alî da hinkî serê wan zelal bibe. Ka li kîja herêm kîja tê gotin li kîja herêm peyv çawa tê bikaranî ew jî yani mafê me rewaya em bikartînin. Ev daran ha el ser rûniştiye jî dara çinarê ye. Ji xwe li vir hawirdora min jî di qurmê wê da pelên dara çinarê hene. Pelên dara çinarê ji êşa çokan ra gelek baş e. Ez bixwe jî pirsgirêk min çokê de heye min bikar aniye min bixwe jî bikar aniye fayda wê heye gelek fayda ye ji xwe pela çinarê wek destê însan ji pênc şaxan pêk tê wek destê însan e tiştekî taybet e pela çinarê yani pelê daran bi giştî pelê daran biharê dema ge em bêjin pindik didin pişt re bûtkên wan diteqin her wiha dibin bireş û ew di demsala havînê da ji tavê gewdê darê diparêzin ji bo ku tav gewdê darê zûha neke di demsalên payîzan da jî pel xwe berdide ji bo ku dar bikeve xewê xewa zivistanê lewra jî hetanî demsala buharê dîsa xwe nû bike yani taybetmendiya pelê hem fayda dide darê û hem jî fayda dide însanan hema her pel muhakkak faydayı vekî min got yani pela çinarê jî taybet
ji bo êşa çokan gelek baş e. Nahajî gel geçta me dome di qeraxê ava şîn de em dimeşin. Temaşevanê jî li ber avê hindar hene bi rastî jî hêza wan li ser êdinê meriv dibîne niha heybetiya dara Çinarê û dara Biyê. Dara Biyê jî darekî temendirêje û dara Çinarê jî di qurmê dara Biyê da wekê bivo di beîvê de taybet ew derdikeve ew ji bo gava çi qasa temenê darê zêde bibe ewî davje der ji ber ku dar xwe bêtir nû bike ciwan bibe ji ber wî jî ew ê dike û ji xwe kifşe di evê de di qurmê wê de jî. Ece niha ez rê de hatim ez rastê vê kundirê hatim. Ev kundira avî jê ra tê gotin lê taybetmendiyekî vê kundirê ya din heye li herêma Mêrdînê bi taybet ribab jê tê çêkirin û her wiha ev dîsan dayikên me dema zarokatiyê de têbîra me dibir ber çeman ser û cilê me dişuştin ji vana yekê dikir tasa dûv. Yani wek wisa bi vî qaydeyî em bêjin ava xwe pê tê dikirin û pê zarokê xwe dişuştiyan em bêjin li kincê xwe dikirin. Ew dendikê kundiran yê ku meriv distîne dixwe ew bi taybet êvê kundirê xweşin. Êca cureyên kundiran henin ya qalandinê jî heye ev jî heye û yek jî kundira cizîrî ya mezin ew taybet kundira cizîrê dendikê wê jî başin ew ji bo bêtir dike şekir û wek wisa wî qaydeyê dixwin lê ev taybetmendiyê viya cuda ne. Mêrdînî çawa li vê evê dixin ji xwe ew jî kifşe ku li Mêrdînê em rastê vî hatin. Niha jî em hatin ber sukurekî nav ava şîn ev sukur jî xwecihiyên vê derê ji bo bax û baxçeyên xwe pê av didin çêkirine. Di nav çeman da bi taybet sukurên bi vî rengî ji aliyê însanan ve tên çêkirin carna jî ji bo masîvanan dibe mijara pê behskirinê. Masîvan jî keviran wîsan qor bi qor nav avê da çê dikin ji bo ku masiyan bigirin. İnsan jî sukuran çê dikin. Carna jî li ber sukuran heywanê xwe av didin lê pirahî ji bo avdaniya bax û baxçeyên xwe çê dikin. Xwecihiyên stewrê jî ji bo bax û baxçeyên xwe li vir sukurekî çêkirin. Sukurekî hêja ye. Wisa wek çir jî dîtbariya wî jî wek çir e. Em bêjin ka weka şelalê yan sûlavê lê ev bi boneya çêkirina sukur ev teşe hatiye girtin ew jî wek tiştekî bi dîtbarî tiştekî balkêş e û dilê meriv şanas dike. Di nav atmosfera dengê avê da merivin kî besa xweşînekê xwezayê bes gava bike jî dilê meriv jî şanas dibe. Hevî darim tiştê ez pê bes dikim
دل وزی شانست که وکی چما دل مشانست که دل وزی شانست که روی هیویه نه اونها جی امگر و گشت خواه لدردورا آواشین بدومینن تماشاوان هجا نها ارناف باخچه در دور آواشین دا دیگرم لوی دره گلک سپیندار هنه دهلو در دور چمپرن خواجیهین لور تابی دهلان داتینن لور رویش چاندنیا بیتکن جخوا کفش در دور آمده جی جبو سربانان آنجبو کرسته تیمکارانیش خود دفروشن تجارت آویدکن اجا از خوازم اینکه بحث اوه بکن او اموره که چتر لاستیگه تیبکارانین جبوی تشتکی باشه او جی قوشکین دحلینه او قوشک هم براستی جی یعنی مبخواجی بکارانیه چایا ویا گلک باشه فایده ویه جمیده را فلان و ده همان دمه دوات امزارک بوزی ما یک جزوله دکرن ناوا وسان دو شاغین خاشکین ام بیشن اوه ما وسط کرد ناوی و ما وک دنگ نی امور نی درد خستن وسط دنگ کی وسط اوی تایبت مندیه کی ناو خوازای مرد چقدر ناو خوازای دا بگره اقواستی خوشینک یعنی جی مرد دو وک آفرینه کی تشت آفرینش خوازای اوجی جزاروکاتی هم ما بود اتخوازم هنکی بسا تایبت مدی و جدر کن آواشین جوارا بکم آواشین دو جدر که و هنه یک جه گنده بارمان یک جه گنده شوره اف هر دو جدر کن آواشین لگنده الفانه دبن یک و دهرکن لگنده الفانه پرا قرشه هیا لور هر دو آف دبنه یک و دهرکن دبسمله داد که سر آوا چمه بسمله دیسا دهمان دمه داد خوازم هنکی بسا ارنگاریا ستوره بکم ستور یک جنافچین مردینه یا هری پجو و خوشی که مربط کاره وسا پیناسب که ستوره ستور وک پیوجی پیوکی خورو کردیه لی هنکه سنن وک نب کردی به دکشینن ام بیجن آلیه هن باورین دنه یا زمانین دنه لی اساس خود ستور پیوکی اورژین بکردیه ناوچه ستوره جالی روجلات و مدیا ده و گردایه جالی باکور و بسم الله آمده و به باشور آلی ناوندا مردینه هر و حال روج آواجی به ناوچه شمرخا مردینه و سینور داره هر ما ستوره چیایی بهتر لی چیاین وسان جبرکو نزیگ امبیجن قرجداغ اوه درجی یعنی او تاثیر قرجداغ آتقینا ولکانیک لورجی او تاثیر خود نشان داده و جبر ویجی چیای و داره دا زده داروبر تننه لی هنجیانا هنن مثلا دارین وقت فکیان دارین گوهی جو قولن جانجی مرب دکاره راست به لحرما ستوره بهتر وکی من گفت کبره کرسیه و کبره حلاندیه وک امبیجن
ببخريف بتاقينا فولكانيك را يعني او تاثير شوال بر چه بيه اجا خواجيهين و درجي چاندنيا بتايبت دحلان گلک تجبر کو آب لبر زده هيا چاندنيا دحلان دکن وک جبو کرستش خوا دفروشن دیسان بدهان چوکن ناف خوازای هنن فرنده ناف خوازای هنن لبر در دورا چمه و در دجین برپال آواشین وردك بقاز بسر آوه اشخوا كيف دكن اروها ام بيجي بيتك بن بلبل بن ديسا قجك بتطير بتور بن لبي داري بجيد بن ووك جينجها اف زنديان هموه لبي داري جبر بيجي جيه كي پرنگيه جبو تماشاوان مجي ام دكارن بدلكي رحت پیشنيار بكن جبو بين في داري لبر وك هاوينگه و سيرانگه جي جيهنه كار بين وي داري اشخوا وقت بمالباتی جی بین لور به آوایی که راحت لور پیکنیک آخواجی که سیرانگه آخواجی بکن اوجی وقت پیشنیارش بو تماشاوانن ما حتی برنامه کیدن و لجینگه کیدن ببینید خیر و خوشیه دا بخاطره و